Hinsibh. Hi gyfys da I chéiliorn dìreach. Híine seo le pocht lán te agus Facal Gàidhlig. Nis heli nach Israel a facal a hacken an noch. Aha. Fadag-chruaidh. Ciallachadh an pìos in a bhodha-fhrois hir dìreach as ciúin na talmhainn a hana samhla go bhfuil droch aimsir fàire. Abed gyfyd maar na facal sin a bhínig agus fios ach gal nis. Bhil isiampad agad yen Fadag-chruaidh an a sentence. Mi smeoch go bhfuil. Well, sé hanna Fadag-chruaidh ach an pìos in a bhodha-fhrois hir dìreach as ciúin na talmhainn a hana samhla go bhfuil droch aimsir fàire. Gaan je sin nach na húirte ré? Well, sé le hanna Fadag-chruaidh. Níos gytad.